Ngiyafisa bamazi ngoba nomkhulu wayesho njalo ethi ngifise wathi futhi umkhulu ngifuna azawelele phesheya uthe esalokufisha nje kuzolezo isikhathi ungakapheli ngisho inyanga sathi sizwa kwasekuthiwa ke useya phesheya asethathe sisho wavele washo umkhulu manje nje sengiyeke umkhumbule ngazo lezi ingoma zakhe bese ngiyivula sengikhalisa manje sengibuye ngimkhumbule nganansi indlu seyenzile osengenzeleyo akakhohliwe impela ngoba ungenzela noma yini ngisho imali uyanginika simfisela inhlahla umntanami njengoba esakhumuzi kayisini simfisela inhlahla eqhubeke phambili kakhulukazi kufika abakode gana ongena abafazi lapha ekhaya mina bengangilojokeyo intombi yakhe yamqomayo impela ekhaya manje na-ke ngitsho ukuthi nangathi-ke izobhala-ke ukuthi noma ethola okunye kodwa ngibise igane nami ngisekhona khona kuthi vinge ngimbone ngimbona impela eneyihlwele ngineyihlwele yihle inqwaba ehlwele ukuthi niyithaza kanje wohloke kuhloko amazolo impela thina esihambe imicimbi yomculo bathi uthwele lo mfana nami ke sengithi uyinkosi njengaye ukhuzani ngoba ukwelamana kwethu akukho angakwenzanga akukho futhi engimfundise khona ngoba vele mina ngithe ngipapa manje vele bese khona ungumuntu othanda ukuthi into maye eseyiqalile funa ukuthi ayigcine Ayimasiezwa ayimgomeni wesibili phela lo wathi ugogo kanti asisokulala mntana lento yakhe masilala yini uyaphuma uzocuka lapha echannelini ngikhumbula kahle nje ukuthi kunengoma yaze yaphuma bamgomeni othiwa behluleke bonke lapho awawakhipha khona ingoma bamgomeni eseshonile singazi nathi ukuthi uzokwenza lento sabona kanti kuyaqhubeka manje ngathi seli phambili kakhulu leli gama lithi Khuzani benivele nilazi ngaleso sikhathi noma nalesi wathi uma wakhe uNkosikhona uma ubaba wakhe walisusela ekuthenini balamane eduze nalo vele wayisusela la lo omdala wa 88 uKhuzani wa 89 ushuthi-ke umase kuzaba uKhuzani ubaba wakhe wasethi Khuzani madoda lezo beziphatha kanjani uzona ukuthiwa sebeyakhuzwa naku sekunjani nawe umunye uthini komuntu ngangazi ukuthi nje bazangibulala kwakunzima kakhulu anguzwa impela impela bese kumphatha kabi impela lokho ngoba ngicabanga ukuthi nje bazothi begcina bembulala manje bayabona ukuthi vele uyabehlula nje wase umuntu okhulumayo ngibona nje lokho eyilo ngane nje besilokhu iyakhula nje inami nomoya nje wakhe inhliziyo yakhe nje right nje njalo yonke nje lento yaseyenzile nje isimangazi ngoba nogogo wakhe akasahlale nenamali umnika imali njalo